kuige kania bangi, it is a kind of correct kana keda kind the life of a family no ndo ba waka kinyabu kwa kabato leroni you are wasting resource in a manner that they not to be wasted on the man you know 12:27 no ngona da chetu iko dira 12:27 of Proverbs yes you know ni 12:27 12:27 muliuga atiriri okay 27 muthao atiumba kinya kuruga bira onete wathini bwake ende muntu arenkena namenyagira utonga bwake. Thank you. Ibiri uga muthao no me ala we pale jama no these people knows to hit nditi ndo kwa yeye muntu wena kanya kulitangugena werinde go save atitinda kutamburukia ndara agitonyo hoteli chione. I'm telling you the truth. Kule anto bari urebi bokurea mtu anakula kama anaama kule anto bari urebi bokugura nguo mwankai muitekirwa ukeza mtu ana nguo nyomba mathando kujana ongwira kethira ananunua viatu kule anto bangi bari urebi bo mutundu unakuta mtu amesukwa mutundu jwangirira ngatu after 3 weeks ya utugorangirie 10 na njabera kama tirisika karume kaba yale kama tirisine kau ene atukwa kule anto bangi urebi wasting of resources imanto yani they are trying to winyangia kila kitu. Yes. Ukeda mtu anamuona nyomba eruma mikebe protein ayataka kula nyama chia mikebe huyo nne na karuma mngao ujo na hiyo modelo chumba kulio ini wanja na mngao na nyama matabomoto iki ndio it is of the same purpose. Yes. Si ndio mzazi kwa purpose but you get mtu akwende mikebe 10 mngao na mchele so you need to understand kabare ta mchele adwala modele na ngo imete intobi yani ibo bala weza mtu akojukia roho agokanda chabati kiume kimwaki uga ntona ya ikai ukenda mtu agotawa no mtu boy stage of resources yani mabogane da kuja tena kugidania mainda na saving kila kilo ya kulewa mtu kulo tu atialia but it is better to understand ule bubu kile kugwata bubu stage of resources kutiki tukiwate kanja kuli wangi bali ule kuma hauti tutikulega once in a while no batukuma ya family ku out lakini ugeze every after 2 Sundays bali out bali sahara ile daraka bali chuka bali sio tungate nduyo kwa katizewe na wataga they are struggling to get that kind of a money kiume kio mbekero ile mwingirinya na mbo wetia kwa the following week wewe ndio ndipo kwenda weta au kisio robo kwa ila ngapo hata 5 kama usinagokolea marando ndukeme ndo kugwa family motori yuko liganire tena wali tambanki barali out inaana bawe butu kwa notiki wa nyuma that is wastage of resources eyi kalero ya kinya bukali de there is time for everything biblia ndala yukulia ya motomeri ndato mstari 11 biblia ni kwa Mungu arongo bali ya manto eyi kalero ya kinya eni ule mole wa kili oteri tanchandi motene wale until the time of that banana comes mbokando ni no ngimona kilo tetwa kanini no moke gitara ore kinye so it becomes beautiful. Yes. Diramo egitara murungu ya kinya so mahita damo kwa muile kani anto bena jumba na family jura to bati komenyera wastage of resources kera kugura unity kwawe. Yes. Mundu ona taarifa na TV ka 17 inches o taarifa ile ka 18 inches no yele ke TV ya 72 inch ege ya kuna 72 inch ya kuomba kugura 72 inches ni ole wewe gaku nyenge ya kula atiko manila medo azonga kuona ruto azonga kuona kimbiki wachana na mambo mengine taarifa ya kali ole ile ke 72 inch
tia weka ndingu antimenya ndikuona bora katika nganira ndu iwo kwenda kuithiria manage wa resources kulirore kinyarama ndu ya kaire tajongwa okero kuma Yesu tiengirinya na manzo ya kuire dole tiengire nyoko kwa Yesu tie 20,000 no tena dina because things have become manto ya kuida jangu kinyegita ya but you ready who wa stop resources no ndo motori ya kukanda chabati utemama no ndo motori ya kuida na ngombe kabole rolo mwangano ndo mama kaujara na yako kwa ngombe kinyore ndio ngombe kunde tuochorumu tunije wokenda ngombe lite mwa nusu kama lita ila ngatu okende mwolita ngiye komi omegora ngiri system nere na ngiri 24 ino ndo keyo kale yote plan yo kale kugura ngombe ino ndo ngora kugura ngombe let us be very careful kile ule libugo kuinyangia resources ino ndo kwena bo batu mango brano ni plant ino ndo bangani batumete ngani anatumeta brano na jo mwana ndeti wanyuma okendo kulia woni otuma brano kula sherehe tulienda ya mwako wa yuketi ya bono sairo achindele nonge rangu supermarket ya 22,000 eri nale mwongo wete kamba leumba nonto kwa tuweka kukura na nato walima chinani toteme na kuuma ya bimbina ne arume totema ando ekoloba kaya wanguwa ule bani kei ile chiao nguwe ngiri 22 amiora ameanika kwenda kwa ngombe ngotike kwa mbele kwa dhani wewe wapi ako meoneka ayenda ko meono na okere ko tando etene kudo atawire uingu awire uisayo uisayo kwerekwa na sayo kwerekwa vitu zile ngambo kwa tebije kile kilio ibudora ni tulia tulia budora ni tumonga watu enda nungu na ngore 17,000 mostole na 22 kule ngombe oyo 17 wewe na nyingi ilo ndo kiwango kia wiki kinyete kia mbio kia 17 nyingi na 20 atela dina lakini wale ndio msora ka kamwe manage your resources well. God bless you and God do you good. Tutandaika kenda we thank God for that. Wega sana. Thank you very much ntugoru okwewo mudikiria na murethire wa Meru TV mantu makori na miji na ibwe tukaimba kwigwa tukireithagiria sana muno mantu mama kona ole miji mingi muno nethire twe ole bibubu na ibwe tukainamba tukimenyagira namba yetu ya thimu iri ya gugu tukainamba kwa tukithoma message ganona chia ina njamba itauragare mbeto wa Martin na arante shikitembeni ndaida mbango yobena mwekuru wake we muchore wake. Thank you so much. Ndio gabaye wako walite namba kwa wakiridagira alikuwa kienda kainde ni studio na kwa tuli kukabisa kauliri tukuwa mantu maulevi ende tukabeta hata kengo kuona ulevi bubu kuina mbele kwa kukibera ndani ya family na family kinambele kwa ikiruga maga bwega bwega sana kuina kinyago chwa alilia hata kutafuta kazi ni ulevi kinyago chwa kuina mtu kuona ngogeo na kugino adie karakara kayo chwa ingio neno karakara chale kinyago chwa ngogiri no ulevi kana bwela girobore bwega sana. Thank you very much chendo kwa Silas, thank you wina rante chemero no mtu kwa inambere kwa wewe mutamboni ukawatolea sana na bwega no mtu kwa inambere kwa igwa owatunirite nati Pastor Mweti kumana rante chia ikadere kaina kunara kwe nkora no tulingira ati kana my whoever akakinya sauti lakini bwana. Thank you. Hello Monima. Yey tuongereka sana. Kabisa Pastor Mweti. Ibwega kire mwadhani.
no tuko kwezwa familia nyingine no sabu ile tole jawi manwilo kweli no to wande tukeje atakati mono ndege nyingi chiaragene na kweli tumepende ile nyingi chiaragana no achiere mono bakodito for example tukeze atakate mubakari taka urantano ka number 2 Voy sana pasta bueno tu bomada. Kienda kwa kile kunjumachi yonde bwega sana pasta miti kumana rora. Thank you very much no tuba kwa wewe mutamboni yoga yepindikia sana gikira wakiri kuntuko chionde cha juma pasta mwetu ni mundengu awadhi na mbele kwa hithi manana kio lakini bwega leo nakwenda baingi sana ba kina karani baba kwa baende ni mubango. Thank you very much no tuba kwa wewe mutamboni na baba angibonde tu no tuba time ndo na chetu na chino kwa na mbele kuikibira egwetu yetu kwa tu na kanya kaga nuwe in the near future tukabanga bangani kala tukaiwe tu na kanya kule biuri na maybe kulinga dimu na binabi kiango tuiwe tu na labda kanya gakuwana bwega pamwe na ntere emero kinyago leo na leo ndeni. Thank you very much nondo bwa kuinambira kwa tuli mutambo ni mutu tubada maybe tukainambira kwa tukire kagiri yagu ndio wewe na event kibomba kwa naona kurukirete ndio kwa na event kibomba wewe na chio no dinambira kwa hiyo taragire kengo kinyetio labda tukaona kanya kwa mbio yongo. Thank you so much. Labda wetu nankira namba kumtolomba kwa kenda kwa na wata personal level aomba boromba ukinyakinya no problem. Aliki ategeri ba Melo TV baraba ingi bankinyaira one on one adi mweko na inkaga mulungu nto ngosoti manto jama ingeje ni families na bangi to kuona nabo. Number 2 tote unjagia ke tote kuritangoge ngwanda kwa advertise ngoge ya baking of cakes nyo gira tuitaga na mweko na in case uke wena morano wena birthday wena baby shower wena graduation no twengogi tutegereje kurumana tugitangoge murungu nto motomeria kage ampara na rumana karumana na tutego ya gukinyago so ingwanda kwa wangugi mukiri mutegeri wego kibokia nda maiga no ndikere dimoto gatethania tukendanira maiga kaguma waka na type sio ndiga kana bwega rietonere Jesu. So rojo ni na event kana teaching ya release ine kurwa kinde na rojo igeja kuga we muntu mwekuru area cia Kariene area cia Kagoma area cia Meru town onto aja me akuye ngethera ndika ni sene itagwa Joy Center Joy Covenant Center Kariene ka Ikweta ni uri market ya Ikweta njirewe kwina maruiga tuzone 200 meters wakati makanisa yekireta institute ya mabati jamburu wakatwethira au tukambiri event yetu gainya chiongwa na ngethera muthenya ukiri nkiaragia mantu jale women and the ministry urie kuroba batipu imenya kiringo gia murungu ino ntukuri ubejire baragwa value bamenye their value in the kingdom of God and then lainya nyanga atakumanto concerning the families kienda baimenya how to handle their families na watu kenyara inyanya nto murume no oneke na there is no problem so may God bless you na mekwe dimo 0723 311 848 0723 311-848 namba ya Airtel 0735 208826 0735 208 826 mwisho jo mwezi jojo
tariki 26, tariki 27, tariki 28 tuli na revival meetings chile Kagoma Market, kanisa yetu ya Rise and Shine. Karibu sana. Tui na our spiritual father ule wijekene Ntole Meru, anajulikana vizuri, yatawa Apostle John Kimani Arise. Is our father, we love him so much. Na tutakuwa na siku moja tu nimulete hapa. Ngakuleta na wabo wande na manzi kaka boya. Hizo ndio yanji sumudikiri mutegeri na mudikiri ya God bless you. Ngondo you good. Mungala to kona na kaire. Murungu aro kudarima. Shalom, shalom, shalom. God bless you. Bwega sana. Thank you very much Mutumiki. Thank you so much. Thank you nonto bwa gututethia na muno gutwanda wache pole miji na nawe muraithiri wa Meru TV nga ucokere nkatho che moya nonto bakwina mbere kwegua uri ndeni ya mubango kumara twambiri mwankatha nino na tubainge sana barabendete mubango uyu kona chionde tu muno murobandi kana nabo kibwega sana nonto bakwina mbere kwegua buri ndeni mubango na ndi nabo mano bakwina mbere kwegua boke dharimika tutina bonge tu totea utira umonga kimne kiukingi kwego ni kwenda kumwenenya Mulungu tukaina mbere kwegua tukiendelea kwaraniria na mgetura mwathani kaina mbere kwegua arege kumagwa kwethira bambetane family nazo kimani